Māka te kau mā whā. Mākoti. Nā kia rua ake ngā rā ko te kāpinga me te hākari o te taro re wena kore. Nā ka rapu ngā tōunga nui me ngā karaipi i te tai tinianga e maua ia. E whakamāti ai. After 2 days was the feast of the Passover and of unleavened bread. And the chief priests and the scribes sought how they might take him by craft and put him to death. I mea hoki rātou, kaua kai te hākari, kei ngā ngau te iwi. But they said, not on the feast day, let there be an uproar of the people. Ia I pitani I te whare o haimona rēpera. Ia anō e noho ana ka haere mai te tai wai, ne me te tai paua ka kōhatu. I tunu I te unu kākara, e tino nara, e mea utu nui. Wā ana ia te paua ka kōhatu. Ringi ana ki tōna mātenga. And being in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard very precious. And she brake the box and poured it on his head. I riri anō e tai roto I rātou I mea e aha tēnei maumau o te inu kākara. And there were some that had indignation within themselves that said, why was this waste of the ointment made? Maha atu hoki I te torirau ngā pene I te utu me hokuna tēnei inu. Nā ka hoatu ki te unga rawakore, nā ka amu uri kia ia. For it might have been sold for more than 300 pence and had been given to the poor. Ka mea tua ihu, waiho atu ana, he aha tā koutou e whakapāwera nā ia. He mahi pai tāna e mai nā mea nei kia hau. And Jesus said, let her alone, why trouble ye her? She hath wrought a good work on me. Kei koutou tonu hoki te raunga rawakore I ngā wā katoa, e ata whaetanga hoki rātou mā koutou I ngā wā e pai ai koutou, e kore ia hau e noho tonu kia koutou. For ye have the poor with you always, and whensoever ye will do, ye may do them good. But me ye have not always. Wa mahia e ia te mea e taia e ia, wa whakawāia ia e mua nei tōku tīnana mo te tanumanga. She had done what she could, she has come forward to anoint my body to the burying. E pono tāku e mea nei kia koutou, ko ngā wai kātoa te au e kouwhau te ai tēnei rungo pai, ka kōrero te anō tā tēnei wahine mea ai. E whakamāra kia ia. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her. Nā ka haere ahura I kāre o te tai o te kaumārua, ki ngā tōnga nui, ki te tuku I ia kia rātou.
And Judas Iscariot, one of the 12, went unto the chief priests to betray him unto them. Ano ka rongo rātou ka hari ka whakae kia hoatu e moni mana. Nā karapu ia ki te wāpai e tuku ai ia. And when they heard it, they were glad and promised to give him money, and he sought how he might conveniently betray him. Ai te rā tuatai o te taro rewena kore I te wae patua e te kāpinga. Ka mea nā konga ki ai, ko ea koe pai ai kia haere mātou ki te taka, kia kai ai koe te kāpinga. And the first day of unleavened bread, when they killed the Passover, the disciples said unto him, Where wilt thou that we go and prepare that thou mayest eat the Passover? Nā ka tonua e ia tukuru o āna akunga, ka mea kia raua, haere ki te pā, ka tūtaki mai kia kōrua, I taga te amau anu I te taha wai, haere muri a ia. He sent forth 2 of his disciples and said unto them, Go ye into the city, and there shall meet you a man bearing a pitcher of water, follow him. Ka mea ki te tangata o te whare o tumai, te mea ana te kai whakaako kei a te ruma e kai mātou ko aku I te kāpinga. And wheresoever ye shall go, and say ye to the goodman of the house, the master saith, Where is the guest chamber where I shall eat the Passover with my disciples? Amana tōnu e whakaatu kia kōrua e ruma nui I runga, o tiraua te whāriki te whakapai e reira taka ai mā tātou. And he will show you a large upper room furnished and prepared there, make ready for us. Nā iri ana nā kunga no te tainga ki te pā. Ka kite I tāna I kōrero ai ki a raua, a taka ana I raua te kāpenga. And his disciples went forth and came into the city and found as he had said unto them, and they made ready the Passover. Āno ka ahi ka haere atu ia me te kaumārua. And in the evening he cometh with the 12. Ia rātou e noho ana e kai ana ka mea ihu, e puno taku e mea nei ki a koutou, ko te tai o koutou kei tōku paha nei e kai ana mana hou e tuku. And as they sat and did eat, Jesus said, Verily I say unto you, one of you which eateth with me shall betray me. Nā ka pā te pauri ki a rātou ka ki takatahi ki a ia kua hau ko ia. And they began to be sorrowful and to say unto him one by one, Is it I? And another said, Is it I? Nā ka mea ia ki a rātou, ko te tai o te kaumārua, ko ia e tō tahi nei maua ki te ri. And he answered and said unto them, It is one of the 12 that dippeth with me in the dish. E haere ana te tama a te tangata e pēra ana me te mea e tuhi a mōna. O tia au e te mate mō te tangata e tukua ai te tama a te tangata. E mea pai ke mō taua tangata me kaua ia e whānu. The Son of Man indeed goeth, as it is written of him. But woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. What word for that man if he had never been born? Ai a rātou e kai ana ka bau ia ki te taro. A ka mutu te wakapai, ka wāwhati, nā ka hoa te ki a rātou, ka mea, tanguhea, kainga, ko tōku tēnana tēnei. And as they did eat, Jesus took bread and blessed and brake it and gave to them and said, Take, eat, this is my body. Nā ka mau ia ki te kapu, a ka mutu te whakapetai, ka hoa te ki a rātou, a ka inumia e rātou katoa. And he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them, and they all drank of it. A ka mea ia ki a rātou, ko upu, toto e nei, ko te kawena tahou, e whakaheki ana mō te tini. And he said unto them, This is my blood of the New Testament, which is shed for many. E pono tāku e mea nei ki a koutou, e kore hau e iru atu anō I te hua o te waina, ki a taia rā anō taua rā inu mea houtia ai hau I te langa tiratanga o te atua. Verily I say unto you, I will drink no more of the fruit of the vine, until that day that I drink it new in the kingdom of God. Anō ka mutu tā rātou I meme ka haere rātou ki maunga ōriwa.
And when they had sung in him, they went out unto the Mount of Olives. Ka taia iu ka mea ki a rātou. Ko koutou kātua nā kāhe, ko o te hoki te tui, ka patu e a hau te e para, a ko ngā hipi ka whakamāraratia. And Jesus said unto them, all ye shall be offended because of me this night. For it is written, I will smite the shepherd, and the sheep shall be scattered. O tira, muri iho I tōku āranga ka haere a hau mua I a koutou ki kareri. But after that I am risen, I will go before you into Galilee. Nā ka mea a pita kia ia, aha koa he te kātua, kua hau e kore. But Peter said unto him, although all shall be offended, yet will not I. A ka mea iu kia ia, te pono tāku e mea nei ki a koe, ko a kua nei I tēnei pō anō. I te mea kaore anō kia rua ngā tangihanga o te tū, kau, ka tore au whakakore ngā iahau. And Jesus saith unto him, verily I say unto thee, that this day, even in this night, before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice. Ka tai ka tino ārita rawa tāna mea tanga atu, a kua tākoto te tikanga kia mate tai au me koe. E kore a au e whakakaore I a koe. I pērā no te kōrero a rātou kātua. But he spake the more vehemently, if I should die with thee, I will not deny thee in any wise. Likewise also said they all. A ka tai rātou ki te tai wāhi, e waina ana ko ke mani. Nā ka mea tuia ki ana apunga, e kōnei koutou noho e kia inu ia hau. And they came to a place which was named Gethsemane, and he saith to his disciples, sit ye here while I pray. Nā ka mau ia kia pita rātou ko emi ko hoani, a ka tīmata te koeira, te tūmata tinga. And he taketh with him Peter and James and John, and began to be sore amazed, and to be very heavy. Nā ka mea ia kia rātou, kei te tino pē ia tōku wairo e te pauri, ka Tapu ki te mate, no iho koutou I kōnei kia mataara. And saith unto them, my soul is exceeding sorrowful unto death. Tarry ye here and watch. Nā ka haere ia ki pā ki tata atu, ka inga ki te whenua ka ino e me kaore e ae, kia pāe mo atu tēnei haora ia. And he went forward a little and fell on the ground and prayed that if it were possible, the hour might pass from him. A ka mea ia, e apa, e pā, ka tai e whē ngā mea kātoa, tangu ia atu tēnei kapu ia hau. O te kau e waiho I tāku e pai ai, I ngari I tau. And he said, Abba, Father, all things are possible unto thee. Take away this cup from me. Nevertheless, not what I will, but what thou wilt. Nā ka haere ia, ka roko hanga atu e moe ana rātou a ka mea ia ki a pita. E hai mona, kei te moe ia koe, e kore rāna e taia e koe te mataara pia ko tai haura. And he cometh and findeth them sleeping, and saith unto Peter, Simon, sleepest thou? Couldst not thou watch 1 hour? Kia mataara me te ino I kei uru koutou ki te whakamātou tauranga. Kei te hihi ko te wairua, ko te kiko ia, kei te ngoikore. Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak. Nā ka haere atu anu ia, ka inui, me te wakahua I o kupu anu. And again he went away and prayed and spake the same words. Nā ka hoki mai anu ia, ka roko hanga e moe ana rātou. He nui hoki te tae maha o rātou, ka nui a ki ai rātou e mātou. Ki pā rātou e wakahoki ai ki ai. And when he returned, he found them asleep again, for their eyes were heavy. Neither wist they what to answer him. Nā haere ana anu ia, ko te turu o ngā haerenga, ka mea kia rātou, e moe rā whakatāia koutou. Heoi rā, kua taia ta haora, nā kua nā ka tupua te tama te tangata ki ngā rino o te hukahara. And he cometh the third time and saith unto them, sleep on now and take your rest. It is enough, the hour is come. Behold, the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Marunga ka haere tātou, nā ka tata te kai tuku I a hau.
Rise up, let us go. Lo, he that betrayeth me is at hand. Nā ina mata ia tonu I kōrero ana kua puta ura. Tai o te kau mā rua, me te tini o te tangata, me ngā hoari, me ngā patu, I au mai I ngā tōnga nui, I ngā karaipi, I ngā kau mātua. And immediately while he yet spake, cometh Judas, one of the 12, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and the scribes and the elders. Nā kua ki te kai tō I te whakarite kia rātou e tōna kai tuku I mea ia. Kō tāku tangata I ki ai, ko ia tērā, o pukina kia mau te ara I atu. And he that betrayed him had given them a token, saying, whomsoever I shall kiss, that same as he, take him and lead him away safely. Nā I tōna tainga mai, tika tunu kia ia ka mea, e rati, a ki anga ia. And as soon as he was come, he goes straightway to him and said, Master, Master, and kissed him. Nā ka mau o rātou ringa kia ia, a hupu kina ana ia. And they laid their hands on him and took him. Nā ka unu hea e te tai o te unge e tū ana I reira I tāna hoari. Aua I hoe ia te pōnunga, te tōnga nui, pōrua ana tōna tāringa. And one of them that stood by drew a sword and smote the servant of the high priest and cut off his ear. Nā ka whakahuki a iu, ka mea kia rātou, I tāhai au, I haere mai koutou me ngā hoari, me ngā patu ki te hopu I hau. And Jesus answered and said unto them, are ye come out as against the thief with swords and with staves to take me? Ia koutou hau I whakaako ana I te teme pade I tēnā rā. I tēnā rā, ki ai koutou I hopu I hau. O te rei mai a tēnei mea kia rite rai ngā kaiti ture. I was daily with you in the temple teaching, and you took me not. But the scriptures must be fulfilled. Nā whakarere ana rātou kātoe ea o māna. And they all forsook him and fled. Nā tērā te tai tamariki aru tai mai e me ia. Takaia ai e kākahu rīnena ki runga ake I tōna kirikau. Nā ka hupu kina ia e rātou. And there followed him a certain young man having a linen cloth cast about his naked body, and the young men laid hold on him. O tira I whakarere atu e ia te kako rīnena e o mā tāhanga atu ana. And he left the linen cloth and fled from them naked. Nā kāre ina atu e rātou iu ki te tino tōu ngā kahuihu I mai kia ia ngā tūnga nui kātoa, ngā kaumātua me ngā karaipi. And they led Jesus away to the high priest, and with him were assembled all the chief priests and the elders and the scribes. Nā tērā e pita te aru rā ia I tāwhiti, whai noa ki roto ki te marae o te tino tōunga a tērā te noho rā I ngā kaimani. Pai nei nā ai ia I te tā o te ai. And Peter followed him afar off, even into the palace of the high priest, and he sat with the servants and warmed himself at the fire. Nā I rapu ngā tōunga nui me te rinanga kātoi te kōrura mō ihu, e whakamātia ai, he oe ki hai kitea. And the chief priests and all the council sought for witness against Jesus to put him to death, and found none. He toko māho ki ngā kai whakapai te kamona o tia. Ki hai riti a rātou kōrero. For many bear false witness against them, but their witness agreed not together. Nā ka whakatika I tai ka whakapai te ka kia ea ka mea. And there arose certain and bear false witness against them, saying, Iro mō mātou kia ia e mea ana. Māpu e whakahoro tēnei whare tapu I hanga nei te ringa. A kia toru ngā rā ka hanga I au te whai atu, e ara I te ringi I mahi. We heard him say, I will destroy this temple that is made with hands. And within 3 days I will build another made without hands. Aha, kua tērā ki hai, a rātou kōrero I rite. And neither so did their witness agree together. Ka whakatika e tōunga nui wanga nui, ka ui kia ihu, ka mea, kaore o kupu, ka tae nei whakaatu nei mau. And the high priest stood up in the midst and asked Jesus, saying, answerest thou nothing? What is it which these witness against thee? He oi ki hai ia I kuihi,
kauri hoki e kupu whakahokia e ia. Nā kaui anō te tino tōhunga, ka mea kia ia. Ko koe rā nei a te Karaiti, te tama tērā e whakapaingi anei. But he held his peace and answered nothing. Again the high priest asked him and said unto him, Art thou the Christ, the Son of the Blessed? Pa mea iu kia ia, ko hau ia. A tērā koutou e kite e te tama te noho ana I te ringa mātou o te paha. E aere mai ana me ngā kapo o te rangi. And Jesus said, I am, and ye shall see the Son of Man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven. Tā pai ka hai te tino tōhunga I o ngā kātou, tā mea hea atu mā tātou e tai kai whakātua anō. Then the high priest rent his clothes and said, What need be any further witnesses? Kua rongo koutou ki te kōhukō, e pēia anō koutou whakaaro, Māka whakaira atu kātua ka tika te mate mōna. Ye have heard the blasphemy, what think ye? And they all condemned them to be guilty of death. Ka tai ka anga e tai ka tūpā kia ia, ka ara I tōna ka anuhi, ka kuru ia, ka mea kia ia, kura piti mai, ka pākia paki ia I ngā kaimahi ki o rātou rino. And some began to spit on him and to cover his face and to buffet him and to say unto him, Prophesy. And the servants did strike him with the palms of their hands. I apita te mara I raro, aere mai te tau te tai o ngā kōtiroa te tino tōhunga. And as Peter was beneath in the palace, there cometh one of the maids of the high priest. Ai tōna kitinga I apita e pai nai nā ana ka kitiroa te kia a ka mea. Ko koe anō te tai I te tangata o nā reka ara I ihu. When she saw Peter warning himself, she looked upon him and said, and also was with Jesus of Nazareth. O tira ka whakakaori, ka mea kaori rawa hau I mātou, I maramara nei ki tau I kōrera mai nā. Ka ka puta atu ia ki te whakamāhu a ka tangi te tikākā. But he denied, saying, I know not, neither understand I what thou sayest. And he went out unto the porch, and the cock crew. A ka kite te kōtero ia, ka unga anō ka kōrero ki te unga, e tū o tata ana, no rātou hoki tēnei. And the maid saw him again and began to say to them that stood by, This is one of them. O tira ka whakakaore anō ia. A muri tata I o ka kōrero anō ki a pita te unga e tū tata ana. He pono ko koe te tai o rātou no kareri hoki koe. Bible. And he denied it again, and a little after that they that stood by said again to Peter, Surely thou art one of them, for thou art a Galilean, and thy speech agreeth thereto. Ka tai ia ka tīmata ka te kanga te oa te kaore hau I mātou ki tēnā tangata I kōrero nā koutou. But he began to curse and to swear, saying, I know not this man of whom you speak. I reira ka tangi anō te tikākau ko te tūrua o ngā tangi anga, ka ka mahara pita ki te kupu I kōrero ai iu kia ia. E kore tuarua te tangi o te tikākau, ka turu au whakakaore tanga ia hau. Ka whakaaro iho e ia, ka tangi. And the second time the cock crew, and Peter called to mind the word that Jesus said unto him, Before the cock crows twice, thou shalt deny me thrice. And when he thought thereon, he wept.